dekat dengan Allah. Allah memperjalankan hambanya, tidak mungkin diperjalankan saja, tapi pasti dikasih fasilitas. Aga fasilitas nah. Nomor si di fappe dalle, nomor 2 fappe nyamang. Aga ya so fappe dalle. Bu, ayah so fappe dalle. Fappe dalle. Ayah so fappe dalle. Sininna anu fule saliwang. Ayah so fappe nyamang. Sininna anu fule ilalang. Fappe dalle, sininna anu fule saliwang. Ang kaoto, ang kabola, kadare, kafangempang, fappe dalle mana nga sana. Fappe nyamang, sininna anu fule ilalang. Maka sipak kita matay, makanja parengkali nga do chilie, manyaman nyaway matindro, den ato man rasa-rasa ko to mandre. Iri asapa. Sekarang tega madari ta sukuruki fappe dali atau fappe nyamang. Upuji ame wate bertukar pikiran. Kira-kira tega madari na sukuruki toline mau fappe nyamang atau fappe dali? Alhamdulillah. Luar biasa masyarakat pun. Dua-duanya jare. Padahal wis sangali aku makadena bote karo. Iya. Tabe. Mega tau fappe nyamang, fappe dali itu dinapau. We nyaman na yano lopo na bolana, we nyaman na yano auto na padahal asosoro jo kacuci darah. Asosoro ka apa dia namanya mama tindro dan sebagainya. Fappe nyamang, saya mohon maaf, contoh sederhana. Kay matay di gaga melok pasisili matanda si wali si badi 200 juta. Ibu di? Kenasa di maka de manas ni? Ibu di? Dia kagak melo. Onro tandre nangkat na yamatay tapi dia nasadari alin to dino. Makanya napalalang ipuangi berasal dari bismillah. Bismillah. Famula ba pacapura mim. Agero bah billah pole ko ka fungala taala. Agero mim ma Allah lo ka lisu ko fungala taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan Lenata Moto Malabiki, Bapak Ketua MUI Kecamatan Matirobulu yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh masyarakat, jamaah takziah, wabil khusus Idi Manang Sini Nafak Dimondrin almarhum, keluarga besarna almarhum. Mudah-mudahan si mata ifat di bolanga ki asak barakat batua. Ini nawamade cefapa kurus sumanga tarimai ketentuan na pungala ta'ala. Rilebo na ye tanaywe hakikin na idi sinin na tumaki nyaway ifalalaman ki. Jadi sinin na tutaw kolebo na tanay ifalalaman iroman lalang ni tanya ajeta
makita matai malalang ajewi secara lahir, tapi hakikinna yero malalangi asu muktamani na pasata. Na motu matinro tawe malalato, motu da tawe malalato, tegi munro pasti malalang. Agan na malalang asu muktamani na pasata. Ina tu madari kejadian angka tahu matinro minadena na auto. Matinro minadena na pasadi. Magi latuni alalangan na. Biasang kataw si runtuki ilena mati tanga sona dena malasa. Magi latui alalangan na. Sehingga narik punapahan ni alena tolinoy. Makadaagang keryaleku ifalalang iro yasang inapasa, yaking tegi monro pasti makasisipata. Pasti makanja iampita. Nasaba magay, nasaba iro malat da itauri makadaniga na misangi matangaka magaw salah nalatu alalangaku. Matangaka sa lakido nalatu alalangaku. Kinaro din ri urampe ri daerah Makoring. Makadaka ageji rumati. Angka na mapibali makada tomatoy. Ajalalo taho itu maca itu tomatoy. Magi nasaba angka tomatoy. Makda tutang umuruna yole puna mati na nila. Terus agay pala mati. Tumalasay ka. Maca itu tumalasay. Kenapa? Nasabaan ka tau malasa, 3 taon, 5 taon. Yole fatung ka na mati na tumalasana. Agay pala mati. Maka dia kurangi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tungka makinyaway na panadinya matingang. Melo dampak ka. Saande na tamatoy mati bu. Macafa mana ki di malolo. Apa yero tuliyala dasar matowa pa umainga. Matowa pa usadar. Saanday na. Yare ga saanday na makitalase amatingang. Macafa ki dito madisingi. Di kalaman na malasa fa matu wasikiri-sikiri utoba-toba. Tetapi de nakada to malasay mate, de to nakada to matoy mate, tapi maka di ayae sinin na makinyaway na pinagdinimanang amating. Makanya Pangulo ta Aisyah na pau makada tau kami macarat de, tau kami maca, tau si matan nasihati alena mingaran niya sa nyamating. Makanya yero yasangi amatingang ibu bapa anu manasah foley tamma pitabe takap tamma permisi de nak bicara atuangang de nak bicara lasa de nak bicara seha de to nak bicara malolo yang jelasnya engka nyawa itonra engka nyawa itiwi kita harus siap-siap menghadapi itu semua. Yang jadi persoalan tenia amat tengengi. Apa tete yola. Tapi yang jadi persoalan angka moga doko tak kotofura na mati. Ibu, woi ibu. Biasa ya walete contoh. Maka daka ajak mu coba jok kajuk pandak ko dega duita. Ibu di? Aga betuan nah. Sedangkan napi jupandang ilawi aja mau coba-coba kode gadita kamput taro aga pangajana aja mau coba-coba tama kuburu kode ga modal aku buru mutiwi aja lalu mau coba-coba limbar ya akhirat na rekode nang kemuak guru ya aga sa akhirat ya natu sampajang seke haji bicara madeceng ibadah-ibadah itu nanti yang kita butuhkan di kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu rilebo na yatanewe tapafahanya leta makada nafalalaki pung Allah Ta'ala supaya di na yandal kala da alewe
Apa yewita kaadang yung makukwewe. Katunga sa nang katasi dito kung kamilo na faw to nga malampu-lampu to nga. Be, di man nagabalibola na newa si Fuji. Di man nagakaluarga na newa si Ajang. Apa yero tali madarian ka? O kabe? Ayas o kabe? Orang kaya baru. Napi matutal lugarang ulawat Dubai na titila lang ni kumalalang ni. Aja total lewa-lewa. Sehingga ko'y nasihati ali maka dan nafalala kapuaku. Pasti kita akan sadar bahwa kapanpun dimanapun Allah pasti mengambil titipannya. Makanya itu amat ingengi irahasiakan iwattunna. Irahasiakan onronna. Irahasiakan ifasabaranna. Aga yasang. Degaga misalnya na makadakiki mo tumonri lemma. Wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Degaga si ibu na tau misalnya na kemonri lemma. Degaga. Termasuk degaga misalnya na makadakika mon romati. Almarhum Pak Haji Soeharto denang kana pasak-nasaknya na makadikupin rakota lumati. Degaga. Aja na jo mabela mala contoh idi na he. Ye kotisa ngaleta contoh mina contoh aja sih kami tahu. Contoh. Ye kotisa ngaleta maka damate ka kolanga pasti caki kajo kolanga. Toh? Dia termasuk ya kamput tai pasti mahi taruh kak mate kak. Tapi narahasiakan ipu ngalatala matengangi barat tomatika. Angka tahu tanamo monro pinrang. Jok kami miti anak ko Samarinda. Mana ko Samarinda mati? Kenapa? Karena memang aja lenge narahasiakan ipuangi. Dega misang ni. Agan na si narahasya ka pungalatala. Pasabaranna. Yang jelasnya pasti masarangi nyawai si batubuy. Demi ni risang maka agama tu pasabaranna. Almarhum. Denang kanafasak-nasak ni alina makadalo kecelakaan. Makanya itu kotoa mati ya caki ke pau-pau. Bicenne. Ang kato jawabannya itu na bicenne ni sengalino kecelakaan dia nasu. Dia nasu. Almarhum ufalampurag ya. Almarhum nasaba yero wattu narate metoni wattuna mode na salipunya matitiruan ni. Mode na salipunya apa ni ga makada puang fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun ayai ikopolya jalan na tawe takapwa maten na tawe tempat dingiri pamaju tempat dingiri pamundur tanya le na pueloi. Makanya je kumak bicara amatnya ki menangis tidak apa-apa terik sedangkan Nabi tak mati anak na terik. Ni kasan anak Nabi tak mati Ibrahim napa 10 itu ulang umur na mati. Dacok na nanae. Sumangat na nanae 10 itu ulang. Onro egana way matanda Nabi tak mo janggo na maricak to. Nataro way mata. Madapi sahabat ya Rasulullah moga pali Nabi tarito kumati keluarga na. Nabi. Akade Nabi tak di gaje tattari kumati to ripuji. Ang kamo pagacoy papuji tamato na anak na tamato din nagacoy. Makanya ang kaya samantang suami, ang kaya samantang istri, di gamantang anak. Di gamantang bapak, di to gamantang ibu. Coba. Maka dia Nabi tak dia marigagat teriki karena itu manusiawi. Aga na kajajat tasat dinariko mati tamato na dito teri. Kadi tahu mana kajana anak mati tamato na di mana na teri. Mana kaji tahu mati anu na di mana na teri. Coba. Jadi menangis itu manusiawi. Cuma maka di agama tak Nabi tak maka dah. Dia na marigaga kitari yang penting aja to kapau-pau. Aja to kanana-nana. Tega niya sa kanana-nana. We agana wandre. Magana ketupong alatale ya, ketupong alatale. Aja mo kapau-pau.
Yeko musakbar kumi fapi tutu na puangi. Yeko angkamuki si mata mamakko rikatantuan na puangi. Tidak mungkin luki mititi puangi. Saya mengerti. Saya memahami bagaimana ibu istri almarhum merasakan itu. Apalagi Wijanna. Pada toto tak sila surat. Anak almarhum. Pada toto tak. Ya kasih becuk mau pada mati tamu tuatku. Lo iya agak. Saya dulu waktu kecil. Rangir waktu ku anak-anak. Biasa kasih ero. Macule-cule ki si bata-matoy. Berdiri itu biasa macule-cule ki. Ku macai-cai manuani tomatoi. Nasa mati kak tu. Itu wingaran mati kak tu mati. Jangan bapak jangan ki mati jangan. Dia naruh wingaran kasih waktu na mati tomatoi. Maka dekai tidak mati bapakku memenji. Wingaran. Ye mani sading natabutu ya ruanuk. Ubolo mani rupanya. Kerek adena nak bunga-bunga, dena nak cule-cule, mati tu kan. Jadi fada toto tak. Dia kasih becuma pak nama hati tamu tuaku. Indokku patuntuk kak sakbara. Mamaku kasih patuntuk kak. Saya ingat itu waktu ku masih sekolah ke pesantren ini, madari loki makam aja. Dia guys sama kemajar agak gaya pakatanya. Madari yang ke keluarga na sangka situ pas sekolah duit. Ya nak kasih. Iya. Digaga maka dia tomo tuh taruh kama pedi-pedi ya ko vitamin anak kumadece. Jadi kong kanana hebat. Kong anak macah, kong anak berhasil, pasti orang tuanya hebat. Kanyaliana sila suratku, Andriku, sabaraki, lancarna usaha ta, akasingan usaha ta bukan karena hebat ta, tapi ada orang tua ta, ingat lalu. Jadi, tarika dia usah dialek we. Ya, tasangami liwat tufat di ko dega tomatua. Tanya tu belo-belo itu liwat resa ko dega tomatua. Makanya ufatongang ni alena dalam keadaan bersedih. Ya. Lanjut ya. Jadi irahasiakan ni onronna. Irahasiakan ni pasabaranna. Terus irahasiakan ni watunna. Makanya idik manang ke kuewe ya romalada wapati ke kaloridi agar dende na baca falla goe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aga batuan ni ro pole ko ka puange lo ka pe mali suku puang. Jadi kui papahanya le makada pole ko ka fungala taala napal li sumato ka fe makku fungala taala aga kira-kira yakate kututu. Adi sapa to tadi? Ibu? Oh ibu. Coba gere idi na ranungkan ni bicara ye batuan ya ya. Pole ko ka fungala taala melo ka pe mali suku alena. Jadi nariku ifafahanya le maka de pole ko ka fungala taala melo ka pe mali suku fungala taala berarti aga tasapa tu makukue. Sinin na yang kita jama yero na fuji fungala taala apa tu melo li suku roh. Apa ko mero? Irisa ngali maka de pole ko fungala taala na to melo to matule sukoro usahakan nasaba loki je lesu he anu na fuji na fure fungala taala itiwi aja lalo to malulu tu sama na chamate namutan niya gagana ni ngauto betul tidak ya aja nandal kalada alina diku bangka diku sombo sama na chamate dena na sampajang dena nang kana mengaji-ngaji dan sebagainya halala halulu ilulu manang apa do ciliku fura mengkalinge pa ang kameto tu tahu mapa kemeto dasarna ye metoro nala patokan
Nasa bahaya keadaan Ustaz makuke ko dega maka dia jeli-jeli kita we. Pura moto ka teng kalinga idi Baik pada gitu pale. Pura min kalinga pak. Jadi mega tau masapa makuke we. Yang penting ijeling. Dia naga urusan lo makasi lo imaja yang penting na jalika. Dia natural mega. Lo ijali ko tolino na dia jali ko pun. Sehingga sogi warampara kasyasi papenat din. Sogi waramparana tapi kasyasi papenat din na. Tega ya sa kasyasi papenat din. Ina to sirun tumak dari kitoy. Angka tu to mapakar. Ina to sirun tu de mana hanan kana paja mak dari ki tuli aja gina dari ki. Padahal mabele gan nagagana na idi. Aja tu lima dari ki mau mak dari ki ko tolino de to na bantu ki. Kato tu tau magamo galungnya pengaji. Madodong. Akademo ki alhamdulillah na de to lilau. Betul tidak? Maga galungnya pengaji. Madodong. Magamo balu-balu pengaji. Degi saro. Aja mutu lima dari ki akademo ki alhamdulillah minimal sehat ki. Minimal mak japa ki. Makanya le suka pe mapodaki. Nafalalangi puangi kulinoy. Tabe. Nafalalangi puangi de nafalala bawaki. Pasti naleki fasilitas. Saya kasih contoh. Ye ko Pak Bupati suruh ki jok kajuk panda dia itu na suruh baki. Minimal naleki ongkos jalan. Ya rega engkau to na ifakin na yeroy menre. Begitu juga dengan Allah. Allah memperjalankan hambanya tidak mungkin diperjalankan saja, tapi pasti dikasih fasilitas. Aga fasilitas nah. Nomor si di fappe dalle, nomor 2 fappe nyamang. Aga ya sa fappe dalle. Bu, ayah sa fappe dalle. Fappe dalle. Ayah sa fappe dalle. Sininna anu fule saliwang. Ayah sa fappe nyamang, sininna anu fule ilalang. Fappe dalle, sininna anu fule saliwang. Ang kaoto, ang kabola, kadare, kafangempang, fappe dalle mana nga sana. Fappe nyamang, sininna anu fule ilalang. Maka sipak kita matae, makanja parengkali nga do cilie, manyaman nyaway matinro, dena toman rasa-rasa ko to mandre. Iri asapa. Sekarang tega madari ta sukuruki fappe dali atau fappe nyamang. Wah. Jalo lo ufuji ame mate bertukar pikiran. Kira-kira tega madari na sukuruki toline mau fappe nyamang atau fappe dali? Alhamdulillah. Luar biasa masyarakat pun. Dua-duanya jadi. Padahal wis sangali aku maka dena bote karo. Iya kan? Tabe. Mega tau fappe nyaman, fappe dalle itu lina pau. We nyaman na yano lopo na bolana, we nyaman na yano auto na. Padahal asosoro jo kacuci darah. Asosoro ka apa dia namanya mama tinro dan sebagainya. Fappe nyamang. Saya mohon maaf, contoh sederhana. Kay matay. Di gagamilok pasisili matanda si wali si badi 200 juta. Ibu di? Kenasa di maka de manasa ni? Ibu di? Di gagamelo. Onro tandre nangkat na iya matay tapi di nasadari lang to dino. Makanya napalalan ipuangi berasal dari bismillah famula ba pacapura mim agero ba billah pole ko ka fung Allah taala agero mim ma Allah lo ka lisu ko fung Allah taala bismi ba billah pole ko ka fung Allah taala mim ma Allah lo ka lisu pe ma ko fung Allah taala bismi amula nga ba pacapura mim berarti yero yalla lengi huruf sing. Tanai ki jolo ibu, maga modelnya huruf sing. Maga modelnya huruf sing. Mak geragaji. Pada geragaji itu
pura menre, pura nono, pura nono, pura menre, pura menre, pura nono, angka pangaja iya. Maka di salama na palalangi puangi, maka mana kie, angka nangka nindre atutungang yang ketodang kana nono. Atau? Dia gaga tau menre teru tu. Dia to gaga tau nono teru si sulle iya. Angka kira-kira kue manyamat teru akademo ki mata putangamu gitu. Dia gaga. Dia to gaga tau masara teru. Napa si sule puange pura ki manyamang masisa sisa siki pura siki masisa manyamanya siki pura ki manyama masisa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ina pura si malomolomo masisa sisa situ matu ina pura masisa sisa malomolomo si matu ina riasa perjalanan ya giro kong ka faccio bakkan naki aja tulina ya fana ya sa faccio ba ko farri mo tu nyama faccio ba to mo tu nyama faccio ba to makanya aga landasan na iko nakan naki nyamang to sukuru iko nakan naki faccio ba to sabara maka dia ada na torioloi tu dakur ya sabara kenge mutattori lampue mo pangkau kengri ada to ngenge do ko isam pajang menyamala da kutu kulino. Kembali lagi. Nah, lengi pun Allah Ta'ala fasilitas. Pape dale si ba pape nyamang. Agaya sa din pape dale, sinin na ano pole saliwa. Agaya sa pape nyamang, sinin na ano pole ilalang. Tapi, kadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang kariwatak kali na tolinoy. Yeko iro makasimanang. Tapi koyero majaman at tulay niya. Agayro, hati. Ati na pangaruhi papi dali ati na pangaruti papi niya mang. Aga betuan na. Yeko masala atin na tawi. Tuli masala to papi dali. Yeko masala atin na tawi. Papi niya mang kirialina. Dito tunang ka na cocok. Contoh. Tahu menre dale, na lena menre tensin na. Agana masalah, atin na to. Mo mage gana sugi na tao, gana waramparan tay, ko mafat dia tidak itu nang kanaganda. Dia nang kana bahagia. Termasuk papenya mange. Mo seha matae, tapi ko maja ati anu salah tutulina ita. Mo seha do cili. Ye ko maja ati anu salah to den kalinga. Makanya Bapak Ibu, yero Nabi Daud si Nabi Sulaiman tengkalinga ye. Nabi Daud, Nabi Sulaiman kasih puana Ambo Nabi Daud, anak Nabi Sulaiman. Makutane Nabi Sulaiman becuk mofi, makutane. Maka di Ambo alene itane ko Ambo na to. Maka de Sulaiman tega mega na olok-kolok yari garu fatau kolino. Nero aku tanang olok-kolok atau rufatau. Ya. Maka Dewi tamatuan naro. Oh Nabi Daud makutana ku anak-anak. Anakku Sulaiman 3 mega. Anu Nabi Sulaiman makutana ku ambonai. Walupa YCD. Antara ye dua, tapi yang jelasnya ada yang bertanya. Intinya di sini anak makutana ko tomotuan. Ambo 3 mega tau tuo atau tomate kolino. Kade ambo na anakku isangina secara naita mata megangi rupa tau. Tapi secara hakika megangi olo-kolo. Magi nangka de pagaga olo-kolo masifat tau. Tafari madari mega rupa tau madari masifat olo-kolo. Agan na masalah atin. Itu ko masalah metu atiwi namota-mota yawato. De gaga nyamang iyawa manang magi atin na masalah. Termasuk makutani pemang tega si mega pale tau mate atau tutu akadegi berek kadanna iro na tay mata megangi tutu tapi secara hakikat megangi tau mate magi nangka
Mo tu tahu ko mati atina, fada tu tahu mati joka-joka. Makanya ini penting. Rilalanna aku range huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Detu gaga panonor ko ala biran nyamang sangadina puangi patamakor yatimu. Ala bi zikrillahi tatama'innul qulub. De gaga wat lipatanang yatitta sangadina pamagay paringaramu ko puangi. Semuanya hati, hati, hati. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang berzikir, maka semuanya ikut baik. Tapi ikuatin na tayo masalah, atin na tayo makelu, atin na tayo masamang manang ilainya. Ina tumadari matan ramato tiri tate ko masali atin na. Waliki conto na. Matan ramato tiri tate masam-masam atin na. Yeko yefa na melo mewa yada tahu ikuale ni famulay ngang itu ciri-ciri itu aja lalu tuh ina dini waka ada masa tewe wada katu tuh madarnya apa kero ina roya sematan riati itu sia sange maseriati maseri rotina kunita te manyamang piri rotina ele to tu jaati seriati tanriati jaati. Tega na yasan. Iko'y pangajari, anak na sang anak mo na muruso. Berarti tomajatin na iya. Ipangajari ko de cengit, tapi dia kembali menghina kita. Makanya Bapak Ibu, jile suka pe mapodaki. Yero amati ngengi, ajak lalo ni pandangin ting. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mutu qabala anta mutu. Pak burungnya alimu mati sebelum mati tungat-tungat. Tiga yasang. Ternyata yero to pandritata na betuangi. Tadampa nga ka ibu, yeko yang kalingi betuan na pak burungnya alimu mati sebelum mati tungat-tungat. Aja nak kalatapaki mapangewak itu. Pasti maka dekito gaji itu stasi. Tapi ku cara lihat guru dia kena yola. Aga pala ipake, tepe. Makanya najelaskan itu pandrita, kegaya segi Pak Guru oleh mati. Duan rupa, nomor sidi. To macam mingri camil labba, enerita aleta, age jama makukui. Tegaya sang, milo dampak kaibo. Itu tawe ko mati, tak gatungi kebiasaan na. Yenero yasang acamil labbaki. Tite aleta rilala caming, aga kebiasaan tak. Itu tuh capurata. Apa yang menjadi kebiasaan kita waktu hidup itu pasti menjadi akhir hayat kita. Dia nama gampang te ibu matengah mas sempaja na mati. Dia nama gampang matengah te mengaji na mati. Kenapa? Karena kebiasaan. Jadi matu koli suki farisa agak kebiasaan tak makuke. Ya kode ceng alhamdulillah. Tapi kau salah abela-bela ni jolo. Sebelum terlambat. Pak bahaya je keadaannya makuke dia tu siruntuk langsung tahu HP si pakai. Pak biasa kejadian makuke we ni semana kebona tahu napa dia ni sekebona lena. Angkat tu mapake. Koto siolo iye, koto siap bokor ngenyu. Angkat tu makwe. Jadi koto lisu Bapak Ibu itu yang menjadi pertimbangan kita. Maka ada kebiasaanku. Nasabah amat yang ngede nama bela pulih kebiasaan. Itu tidak jauh itu. Contoh, Andre Guruta di Makassar dulu. Andre Guruta pernah mengkisahkan cerita itu, maka deh angka Guruta selama tuh dia nak kenapa aja baca Yasin ngasosok. Ngasosok itu na baca Yasin. Mana kesisan na Ipa Madang. Angka murid na bacaan Yasin salah baca murid itu madangi patuju. Agar nah biasa kita minta apa tahu madang. Wih, madari je idik mitau mitai. Karena kebiasaannya surah Yasin, ngasoso surah Yasin. Dia nang kada faja ya. Ternyata watunna lo masaranya wana si batu bunda angka bacaan surah Yasin. Mana kesalah baca pak baca. Tahu madangi patuju bacaan. Kenapa? Faktor kebiasaan. Engkau tahu biasa ro 5 cucu.
Waktu na lomadang macucu, makutani magi ti macucu ina sana poji mala pau na tadi ni lau. Pak mega wita fo pau mega toto na poji manre po na camattanang. Pa pulang sumpah mina sita pau na maku tahu. Jangan. Nah, jadi mati itu tergantung kebiasaan. Saya mohon maaf Bu. Asalang angka de cita jama de itu na marigaga ya pisabi ku puang maka de puang tanah fodo kasi ye de cekku matu mancaji acapurku rahasia aku je sebenarnya tapi taruh ni pau ya tuli pau tu maka de puang koloki male tarota matanga ka macarama koloki male tarota puang koloki mala ka matanga ka madawa aja sana tapi ya wani puang ya lo kali su yolo modani ka aku indo anakku si bawa anakku. Tapi ini perumpamaan sederhana ya contoh ya. Ya kongka dece tuli tajama aja tanya aja jama bangi tapi amina sekibarat nafasi runtu ke kipuang matu rigok melona masaranya wata si batu buta. Makanya tomotoku ya mana. Jadi makna maka de Pak Gurungi alih tak mate ite kebiasaan tak. Toh? Ite kebiasaan. Nomor 2. Tega ya singi Pak Guru le mati, maka de guru tak pakanjaki sampajata. Bagaimana? Kanja mana mau sampajata? Alhamdulillah. Pak biasa gere engka tahu dina sampajang aga. Engka madari gare itu, madari gare haji aga. Dina sampajang. Madari gare kong kaboting solo ampelok solo to sampajang aga na kajadi aku makai sama patudaka tajang ina sa fajempu aja sampajang contoh sederhana ke makai maki nasaba itu kutumas sampajang ipak guru lilisu ibu di kasyaki mas sampajang lalu nasasasiwan palicet dek wek kalima na yero ko tumas sampajang ipak guru leliso taneki jolo aga bahasa halusu na kung kataw mati bahasa paling halus kumakadek ka makadek taw mati ka biasa ni yang kalinga lesu pamasena itu bahasa paling halus lisui pamasena lele pamasena pura ki gamita ang kanyara mate te lolo nasang lele fa masina nyarana yanu de gaga pak tahu mi cocok jadi topak gurungi mi tu alena lele macalisu kegenero yena dendre palicet de we kalima lalana sosisioni na jama alena pak guru na lisu jadi angkan na lisu tongang pasti na maraji ngalisuan na magi apa aswan yu pak guru le lisu contoh asalang angka tau de nang kana guru mak bepa aja lalu malingi tarigu aku jakojang itu napa nama aku jakojang tau de nang kana bu bepa nam mala tarigu termasuk Pak Golo aja lalu mutama wala panganku de mu latihan becu jolo madari tu ke tau itu termasuk contoh sederhana termasuk sampajangnya ipak guru le lisu ipak guru le lele angka nang kana to lisu tongang insyaallah de na mariji ngalisuni Pak magi aswan ipak guru lele yena romakna ipak guru le mati aga tanrano nang ipak guru le mati bu murusik di pak biasa le tak dece nomor 2 pakajaki sampajata ipak guru te lele termasuk begini yero atutu ngengi dena wot dituli ifodang ale maka dawe tak tambah umur lahirannya ya roh tapi hakikatnya tak kurangi jatah tui macawi kita mati kan itu hakikatnya itu Pak biasa ada kejadian Pak mohon maaf ye kuagagana kurang malada na nawanawai toh tapi sungatna kurang dia kena sarai tadi aja tak sadari itu khusus tak kurang aja itu sungai itu
Manang kato sinari ko agagay kurang malah day nawanaway na yero gagay wad di mo isapa ko to seha. Wad di mo ya palaw nga ko to majap pa. Tapi yero nyaway tulitakura sungai tulitakura. Ang kamo gaji nang kana ifadang ali maka dawi tap pamati ka baja di manang kan sarasaray. Makanya lasa kami ni Mariasa, ibu, oh ibu, lasa kami ni Mariasa itu dosa. Dia jajak lalu tuli mititi tak tuli dosa. Lasa lopo ya tu. Aja na tuli asam murah imi cek per minggu. Asam murah, asam lambung, ang kemana nih? Asam muka aga. Dia sang asam muka itu tuli mamunya itapana tu tima cuket apa nih Rita. Asam muka asan itu. Agama itu na paresta, darana, kolesterol na. Padahal coba garis bawahin. Yekomate ki selesai ini jantung. Yekomate ki selesai ini darah, selesai ini. Tapi kotomate dan kadosa ini na taurogi. Nah di kolam maaf burana dosa. Aga toba bagi ji mucha toba. Di togong kusona. Diga biayana. Mohon maaf ibu bapak, mega tuh tahu. Nah kan nalasa, macan nih sapa pak burane coba disi. Itu bisa jadi banyaknya dosanya. Asal yang angka tahu tuli terpuru atau tungan na sikona jama ca cocok, sikona jama ca matuju faresa leta di tungan begala ada dosa tak. Termasuk dosa kepada orang tua, hati-hati. Pangkatonga tunangka di sisa namelo cocok kong ke jama. Gara-gara aga, toma busuk ko toma to. Katonga tunang kero. Tome busara wale itajang sarap pole. Tama busuk iko toma to. Ang katonang kayero ang kagaju lang ulang. Ang kagaju lang ulang, megangi cicilangin nagajit tamay. To mangusaha si matu megangi mo dalain ay saro. Di gagajam salama halala jama-jamangi makasimanan. Tapi ko to mabusuk ko to mo to di sisa gajama-jama lo matuju tu. Di gagajama-jama lo cocok. Apalagi to mak bicara puang. Nabita maka dari ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Na iyaran nun na puangi ang kiridodoy pajajata. Galina puangi katori galina pajajata. Makanya Bapak Ibu, saya kembali ingatkan kepada kita, sarikwang mengi, tujuan kita hidup hanya Allah. Pak Kulingi pemang, tujuan kita hidup adalah Allah. Mosi dilino to cacaki, yeko na poji ki puangi, insyaallah amaki. Tapi motosi dilino to poji ki yeko yelo na puangi. Aga masuk na bicaraku. Salama de cita jama. Maka siki ko puangi, makanja ki ko padata rupa tau, na caca tau ekwidi. Amak ko bawan di. Betul? Nah DJ gaga coco ijama maku ke tulis salah mana? Bagala ki matu nasa ki so akrab. De matu na tong mate nasa ki mabangka. Sogi ki na curita ki kasyasi ki na pandangin te ki. Aga na coco mate tatto ni. De na gaga coco apa serba de mana ga matuju. Magalala da ki matu na sepuh maganahay. Dia matut na tong mati na sa bangka pa. Ito tolo no ito. Menrenre matut dale na curita ki. Mapakum itu na asa ni mapakum. Dia matut gagawa ramparang na ni tamariawa ki. Aga na pala cocok. Maka dia bicaran na apang kau keki salama maka singi ijamay manuru puang ni makanya jari padata rupa tau ale na madibawang age galmelo na nilay ngaki. Makanya ibu, mega tu to malasa, alin na matola siya alina. Aja tulila siya leta. Komelo, okay, ko chepe, macin na pi. Itu mega lada tumadari la saiki gara-gara na sabay japa nyawa ko, cawa ka, ko alin na di mo na cawa ko ya. Iya tu, itu mega lada manca jila sama ko. Magiji mo cepat, sogi nyawa ta ilalang. Maka de cawa ka, ko alin na, de na cawa ko ya, oh, de kapan na itaka. Manyaman tuto sanding. Yeko yemero melo ipusingi gara-gara yero. Manyaman ni nyawa nali na matindrong kan ini makdo dyan nawanaway. Ini banyak terjadi.
Magiroyano ugorey na tiyagiling. At kadikidining kalingay. Aja melo la saya leta. Aleko na to ya wala conto biasa wala conto makadaka ko jo kaka macarama. Salama upawi makasing makanja upawi. Manuru aya manuru hadase manuru puang makanja manuru padaku rupoto makanja na caca tawe ko ya ale naman ibawa. Noli ka falit nang kawat tuku le suka ko chani moli ka monro ka matindro ko bola. De na wadi nyale ngale susah. Jadi kong kayama aja na famasena rupoto sapa din rule. Namo Nabi Muhammad to kasing kacaca palay ko man sata mi. Ko pagkatasak di cok kasing ampe na Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad ang katocacay apalagi ko bansata. Coba Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ingat hadis Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Si lebih-lebih tahu ang kay at kegunanya. Namo sogi ki ko dega kegunat tak dia to malabiri sisi na nabita. Coba, jadi to sapa cara aga carata atau pada makeguna. Bermanfaat. Jadi koleso ki matu nawa-nawa yero. Salamang kakikupun niya. Ang kamuga to madece gara-gara idi. Nawa-nawa ye. Ufal lampura ma di bawah buah. Ye nang katau tuoy lagi na degasenga lebih-lebih kumate itu. Iye, dia apa ngomong? Ye nang katau tuoy lagi na dega rampai lebih-lebih kumate na tuki gitu. Palay kumate meman ni. Lisuki matu yero tala nawa-nawa. Ang kamoga kupunya to madece gara-gara ya. Dito gawan cajiracu misalama ini. Pangkato tuto na pujilada tu 5 pasilat-tulat tu. Pasisale tau Laingi na pukul ito na pukul. Ang kato mapakaro. Urupa tu tapa na ya urupa. Jolo usapay, jolo. Mapamula ko ka jolo. Urupa ti atapa na. Mega ga? Dego ako yung. Ya wisa dega alhamdulillah. Makadama ka ang kana batu bango topi monri. Coba. Imero lisuki matu ang kamoga to madece gargaria. Ita ni gare. Aga pakang kaki ko pasingaran na tingar. Imi to ni ngarate pasingaran ni. Pasingaran kami ni Mariasa masi-masita. Tiga sama si akas singang ni manana moje tu mapat di tahu kusugi mi kumanana ipakiade tahu namo andre nya mampulen na kete kutu mutoro de ganya man natama ku ilalim tanya to bolata na lawi tahu namo makasiki mapakalap binamo di mo pandre tahu betul tidak apa terus terang yewita mega tahu nasa ngalin na tomadece tapi dini sing hakikin na di cinang. Oh, nabampa di arona, dega cok dece kakui. Misa mo gaji hakikin na de cingangi, maka de toriolo, naiya to madecengi, naiya to malabbi mapakalabbi itan na natajengi alini pakalabbi to madece. Afa mega to makuke nasa ngalen na to madece, alire muli hargi tapi dini sa hargi tahu. Enggak to madari mapagaro. Makanya Bapak Ibu, jadi le suka pe mapodaki. Wadi ngamani ya licik di pelajara ya gagawe. Ya. Aga yero. Salamang kaki kwewe berusaha ki madece te gara-gara idi. Iko mananna ka palit na salah lo ka mamako. Iko matukan na palit bicara ku mak bicara ka aman. Dan aja je tulifo jemurus urusana tahu Itu madari manca jilasa fa lo mana jurus urusana tahu Tahu mi macicil oto ini masamang na tanitin pajay. Ibu. Pakasinya si disedita. Yemi tu nama dari mak, yemi tu nama kanja baraka na kampung ikut masih disedi. Aja gagal sifat dipat dirangati, yemu tu madari majana, makasih no manca di maja, yemi tu bawang. Makanya kong kipu jajak mo ni pujilada, engkau tu caca jatuh ni cacalada, pak biasa tak balik. Betul tidak? Makanya ibu bapak meloka idik tau angkeri jaga ya sidi-sidita. Kalau kimi masih podale kamput. Jaga. Saya mohon maaf. Saya ajak ki bernostalgia. Coba ingat dulu. Tahu Riolo bu? Tengkalingi. Tahu Riolo?
Angka biasa tamato aga nasan, Ustaz, kami boleh buta huruf tapi kami tidak buta hati. Riolo, buta huruf tamato tapi dia buta hati. Ita to ni, maka dia minta moto mama komane na nanay. Dia na kalau mak bali-bali, on rotaran nero gagay. Ye makuke maka dia anak, magi mama more ki ga. Coba lihat, Pak. Ini na mite keadaannya makuke. Ada masuk na bicaraku ye, melo dampak ka. Itu tamato riolo, dia na bicara, gaut na faki. Makanya angka tu bicara maka ada sisak buah ada si di pangkau keng mawarak mu pi pangkau keng. Itu sebenarnya berasal dari ucapan musyaga alhamdulillah ta alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Jadi mas sempaja dia kan gunanya itu. Termasuk ya mau mage gana teori anu ye mapate nah dia kejadian kosong itu. Toriolo ka makro. Yan namelo mapangajak gaut na fake. Contoh. Biasa tuh ko mapabuting itay contoh. Mapabuting itay kayang pura ber itay to. Terutama buti burane kayang pura ber. Yang pura ber. Maka demo to itay ber oke. Yang pura ber. Sekarang aga gunana na yang pura ber. Dito ni jam mabawa na din sa tujuan na. Aga tujuan na. Oh, pangajak temak bicara. Ifudangi buranewe maka da hembo bertunan ribenemu tena nenne betuana akaresoki apa lauki yena tu simbol na buranewe tu akaresoki burane masapa ber makunre ataro ber makanya maka da toriolo yaitu makunre fa berseng maka da mato gete fa berseng oke ataro ber yero riolo tawe. Ibu-ibuku yang sudah tua-tua itu pasti pernah merasakan. Iseleng angka barang berharga, oke pak bersengin apa tama. Makanya makun reye attaro nei tamata si bawa attaro deni temata makun reye itu. Makanya ya pengajaran maka dana motu maga kesin pak bersenge ko sabbo icapu. Aga betuana ajak mu boros makun reye. Ka kita ya nalite lo to kumaliwi. Pangka makunre mapakoro kapala lutu mendidik kenapa lep? Aga na kumake. Itu betuana aga Bapak Ibu. Orang tua dulu begitu. Yena nana tongeng. Yena nana makesing. Yena nana matukena. Dan apa ada sesa ini makuke. Coba lihat bagaimana pada waktu itu. Tahun 80, tahun 90, coba ingat. Ya kawat tufawi riolo. Ibu? Ya wingaramo ko kampuku biasa kawat tufawi. Boy ega papao. Nabatiki faninge mande ne cacapu. Fo cingkoda, fo apa, fo tawaro, fo cina, fo apang. Apa lah? Ha ini mani tepu. Nabatiki faninge mande ne cacapu on regana dalle. Ye maku kwewe li di dinamite. Madari mak bali boleh ki pota dina kato siruntu na capu. Coba lihat. Banyak rezeki dulu termasuk kolempa iriolo. Itu gari kolempa iriolo. Madari kom itu sidape boleh mati ke bale. On regana dalle. Ye maku ke nono ni sapa bale ko salo madari dege runtu. Kenapa bisa? Karena orang tua dulu menjaga persatuannya. Dia nang kenapa si banding-banding nih? Sogi, alhamdulillah ero sogi itu dina bantu mafa di saro masa koto sogi. Idi makuke madari ki mapa si banding-banding to sogi mi harni tofat di dene wada. Ku carana lo makanja dale. Coba. Saya masih ingat ikut tudang ini tariolo ko seliwak bola. Nang katau lalo malempa uti majana sa di Kudenagora. Itu basa-basi tapi bermanfaat. Aga mulempa sapo padahal isan ni roti. Aga mulempa sapo ye oti sapo nasa we tu malampi sumongo sapo angko timala dua sepi. Ang kasidale. Tapi coba-coba gari maku ke kong kamalempa oti tagore. Aga mulempa sapo tanah maka da misa ni hoti guramufu. Kenapa bisa? Milo dampak ka Bapak Ibu. Terjadi begitu nasaba ye pa na to makasi ko tawi maku ke kong kicani.
kong kaya lori makasiki. Ko de gaga faralu de tongan ng kanayawada tau. Matandra matuto, asalan ka tuli ganti-ganti we fini cantik bako sapo lomi rajil bai. Na matandra ini sa temaku ko eh. Inang ka de na cawa-cawa na ucawa ko di ang kanilori tu. Jadi bagaimana rezeki mau datang ko seperti ini? Yena lo ijage ko kampot ta, lo yena lo ijage ko kampot ta. Makanya, ko amatengi ta we kasi we mak dunu tu nyawa na pilalang hi. Ko amateki na samana sa ditanalino yon roy. Tapi ale na ibu di bawah anakna mengatakan tanya bayak masarah, mo si kampuku masarah tu. Agar. Jadi dia itu gagal rasakan ya sange farri. Sagadi na idi mana rasakan ikwe. Jena romelo ifatukan na makuke maka de ko mafarri si kamputa. Ajak na lena balo mafarri. Ye ko tuli bantu je. Insyaallah. Makanya ibu bapak, fasenger kemine mariasa masing-masing. Tega sa masing-masing. Ye ko matua tahu cek de na idi akadikit daing. Malolo na idi akadikindi. Macualadai akadeki puang atau pung. Anak-anak yolo akadeki na ipak guru le mak bicara dece. Na dece itu na tak ada na timuta. Dia na tak ada na timuta. Coba lihat. Makanya ibu bapak, saya kembali lagi. Sinin na to ang kekwewe, melok mana rasakan amating ang makasingin. Amating ang makanjay. Namun tidak segampang membalikkan tangan. Tidak semudah apa yang akan kita cita-citakan. Tapi, ang kanapak gurung kita pandritata. Maka da naiya tawe komelo imakasing nga matingan. Ang kato pandrita yasang Imam Ad-Daqqaq rahimahumullah. Maka da Imam Ad-Daqqaq rahimahumullah. Narik komelo imakasing nga matingan na tawe, suri pamegi toba na. Suri pamegi toba na. Agaya sa pamigi toba. Usahakan jangan selalu merasa bersih di hadapan Allah. Sedangkan nabita dalam riwayat we kafitu pulo palicek di toba na lana sususiwan na tode ga dosana. Idi madari lada ha matindo tonga pinade na dito madosa. Ito pasat di madosa toki, ito pasat di madosa toki. Nah, ini pertama. Tau pamigi toba na insyaallah na usahakan ngali na manca ito paci sa baluleso. Nomor 2, ye kutulimelo makasih nga matingeta fa di boleh selalu berpersangka baik kepada Allah. Persangka baik. Tiga berpersangka baik. Semua yang ada pada diriku itu sudah menjadi ketentuan Tuhanku untukku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin nau jika puakku saliwangi pole di kemampuanku. Nomor 3, enarodendre usahakan sinin na yeri tubuta timutta mananna ingat tak marimau do cilik tak maring kalinga. Usahakan anu makasin na furi puang Allah Ta'ala tafajamanan. Contoh, nafa guru kitu nabita koto barasing. Kasi ki barasi to? Famasilo foto itu barasing ibu. Agayasang itu ko barasing itawe lepat jantung na tu. Itu berhenti jantung itu berdata. Makanya ibaca alhamdulillah. Magin dibaca alhamdulillah, nala dece normali pemang. Itu. Bayangkan nariko barasiki na na normal labaki. Ay ko to barasing alhamdulillah aja mo kono-kono kaje ko barasiki. Katoto barasi we. O kami punya barasi ning kalingamante ko lang. Aja ta kono-kono. Magi ni ko din aliswero. Makanya nigi to barasing alhamdulillah. Niga men kalinga ibaca yarhamukallah. Aro? Itu nikmat semua. Usahakan naita matay ning kalinga do chile na pauye sinin ng keri watakaleta. Anu na furio mana pung Allah Ta'ala. Magi lesu kape mapudaki. Pole ki kupuangi tomelo to lisu pe mangukupuangi aga isapa na rikutannya famasina rido na puang yakatay. Oleh karena itu kesimpulan na atak sangat tak iwan niwi. Nomor sidi melo kapodaki ibu bapak maka de itu yasangnya amatingang de nawat di yala belo-belo. De nawat di yala cule-cule.
De nawat dingi pandang ente. Nah sabak magai terus terang fangaja kami mariasa de naga cuya matingan. Makanya koto nono rito matingi nanjurala de kinabita kafabil mauti wa iza lokalalu ki maguru. Lokalalu ki maguru. Aga ya gurui ita tahu idoko. Ita to matewe. Watuna tuo jagolade tapi mati dega fakuleng. Dega watana. Itu nasihat kepada kita. Watuna tuo egana gagana. Egana waramparana tapi sisa na mati kaci mi idoko rangi. Ti semua sange kaci. Maka dia bicara ogina ya sange kaci pakai amatuna. Onro tunana dia gaga tau tulo pake. Agaro padahal watuna tuo aja gelo nalian kato onro gana dina. Tapi ketika dia meninggal ingat mau tidak mau selama seleki maka dibungkuskan kain kafan. Ayah sekain kafan pakai amatuna onro tunana dia gaga tau tulo pake. Makanya konenrenre kiki dalle aja lalu nato sombong apa samantara najair ketika cita tu ditasadingan itu. Aja lalu. Apalagi tau nenrenre ke fangka. Melok dampak ka. Fa biasa weng kalingan kato menre fangka na, senre ke bangka na. Haja. Magi wakada Bapak Ibu, ketika engkau meninggal, kain kafan pun menunggu. Desa tu nang kenapa sileng maka oh bupati ye mati. Oh gubernur ye mati. Sabde mudo korangi de gaga ya tu. Bahkan presiden sekalipun selama salangi kaci mati do korangi. Makanya pakanjaki si pae. Pakanjaki ampeme. Dan yang terpenting juga tabe fat di monrita ya manang mana kemene makasing nomor di ampe ke doma deceng nomor 2 fak gur ya sange ibadah. Dena ga cokanja mana ya tu. Pak gurungi ya sange pangko kamadeceng si bawa pak gurung ya sange ibadah terutama sempajang. Maka alena anakna almarhum sila surakuran riku asempajak indi kami pasti memahami karena kami sebagai orang tua idik toma toto maga je tasad ikuti anak tama sampaja maranuki di maranuki bahagia ki oleh karena itu ia memelok bahagia kang ifu ngajin di maka pakanjaki sifat tak sampaja ki beliau bahagia di sana termasuk mama ketumak mundi ketumama tama to niga matege je macho tege ro macho ada adeknya, mana adeknya? Ada di atas. Ini tuh fasuli sama tuan nama Tuan Rita. Ketundi itu yang saya ingatkan keberkahan hidup itu maga bateta harga sama Tuhan. Ya, intinya adalah kembali lagi semua pasti akan berpisah nantinya. Mau maga bate puji lakai, mau maga bate puji bene, mau maga bate puji ndoe, mau maga bate puji anak semuanya nanti akan berpisah ketika datang waktunya tiba saatnya. Oleh karena itu saya berharap lo rifa dari di maneng lo nikmai nei fakasinya aleta ijagai aleta dihindar sehingga menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah suatu saat nanti. Amin. Kita doakan almarhum mudah-mudahan itarima decenna ipalicu-licung amalakna ya dan pengisinina atas salana. Juga semua yang ada di sini kembali ku ingatkan ki maka de lo nikmai na ifakasingi si pae lo nikmai ni fakanjaki ampewe kaya boleh pangkat tinggi boleh na cami agamata wala tamshi fil ardi maraha na cami talabi-labi ya na cami talewa-lewa pakaryawe tauwe mandalkan ya lewe rendahkan pada tarufa tau yemi tu nacang agamata salama sogi ki na to malabo muah dene ga cokanja yaitu salama matandri pangka ina to makasisipa muah dene ga cokanja yaitu ya na? Tapi kembali lagi saya ingatkan apang kau keki figo ki jama-jamang figo ki sesuatu itajangi famasina puangi itajangi riuna puangi ye kona furioni tu puangi insyaallah macu ni tu riuna fadatta rufatau tapi kuriona rufatau isapa belum tentu mak diboleh riuna pungala taala kepada di mana lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Inilah takziah kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan berkah bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sabaraki ibu istrinya almarhum Alena Andri Kuro anak Kiro anaknya almarhum sabaraki sila sureng. Mudah-mudahan insyaallah almarhum husnul khatimah
iterima idecenna, difalicu-licung amalakna, ya dan pengisinina dosa-dosana. Amin. Billahi taufik wassaada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.